Namhlanje isihambeli sami ngisithanda kakhulu. Itshitshi la 40 years uMathembi wakasithole. I'm sure usuyacabanga ukuthi hayibo, itshitshi la 40 years kazi kuzokhulunywa ngani? Uzoyizwa wena indaba. Siswami uyaphila? Ngiyaphila sisi uyaphila wena. Ngiyaphila kakhulu. Ngifuna uqala nje ngincome imvunulo ozwamuhle. Ngiyabonga kakhulu sisi. Ngiyabuza ngoba omunye wobhuti aba behind the scenes babuzile ukuthi okushaya umuntu yini lokho. Ya ngakubona ukuthi ngimphendule ngathi yena no aqona ukushaya umuntu lokho. Ichabanga lami lokuthi ngikwazi ukugiya, ichabanga lami engigiya ngalo mengigiya. Itshitshi la 40 years. Asiqale lapho, walithola kanjani lelo gama? Itshitshi la 40 years ngizothi nje lelo gama ngizethile mina, ngiziphile mina lelo gama ngoba ngizibona ukuthi lingifanele njengoba ngikwazile ukuthi ngizigcine ngibe intombi into ngingamazi umuntu wesilisa ngize ngibe no 40 years amashumi amane eminyaka ngiyigcinile ngavele nje ngabuka ukuthi uyazi Mathembi leli gama nje lokuthi uyitshitshi la 40 years elakho lithathe. Ngiyazibuzela nje mawusuthi 45 kuzoba itshitshi la 45 impela kuzohamba neminyaka mekukhuphuka sithandwa sami kuze kufika ku50 kuzoya ngoJehova ukuthi uyangiqinisa angigcine kuze kube isikhathi singanani kodwa mesize siyofika kuyena u50 kobe itshitshi la 50 years.